Kusuma Family emang keren. Jangan lupa subscribe ya. Kusuma Family emang keren. Jangan lupa subscribe ya. Kusuma Family emang keren. Jangan lupa subscribe ya. 17 Agustus tahun 45, itulah hari kemerdekaan kita. Hari merdeka, nusa dan bangsa. Kusuma Family emang keren. Jangan lupa subscribe ya. 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 Kusuma Family emang keren. Jangan lupa subscribe ya.